Reka mu ngingo z'ingenzi tubabwire ko imodoka yavaga i Kigali yerekeza Rusizi, aha ngaha ni mu ishyamba rya Nyungwe, yaje kubura feri ikaza kuba yakibirandura ikarenga umukingo, ndetse shoferi kugeza ubu ngubu arimo kubarizwa ku bitaro bya Gihundwe. Turaza kurebera hamwe uyu nguyu wahoze akuriye gereza ya Makara, aho ngaho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yamaze kwirukanwa ndetse ko ari guhigwa bukware nyuma y'uko minisitiri ejo hashize yagiye kuri iyi gereza akareba amahano yahabereye y'ahantu hiciwe abantu barenga 119 ndetse bakica barashwe. Ibi ngibi byose turaza kubisesengura, ndetse turaza kurebera hamwe uyu nguyu ni generali mukuru wa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yari arimo kugeza ikiganiro ku banyekongo, yikomye Koloneli Nanga amubwira ko ibyo arimo byose atazigera afata ubutegetsi, kandi ko we n'ishyaka rye rya M23 bagiye kuba bakorerwa kudeta. Ibi ngibi rero biteye urujijo kubera ko ejo hashize niho Ubushinwa bwatangaje ko bwahereje intwaro ndetse n'ubufasha butandukanye kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu imiryango igiye itandukanye bikomeza kugenda biterwaho comment cyangwa se biterwaho ibiganiro bigiye bitandukanye nk'uko byagaragaye. Ubushinwa rero bwaje guhereza izi ntwaro Kongo mu gihe ihanganyemo n'umutwe wa M23. Reka tugere mu mazi magari. Putin yateye ubwoba OTAN avuga ko we agiye gukoresha ingufu za nucleaire bwa nyuma mu kuba yarasa kuri Ukraine. Ibintu byaje kuba byakangaranya amahanga ndetse abantu ntibabivugeho rumwe, aho bamwe bagiye bamwinginga bavuga ko izi ngufu za nucleaire atagomba kuba yazikoresha aka kanya, agomba kumanza kureka uyu nguyu Zelensky wa Ukraine akamanza kuba yagira icyo yatekereza, nyuma y'uko bigaragaye ko Uburusiya rero bwamaje kuba bwakinjirirwamo hagati. Ndetse yatangaje andi magambo akakaye cyane avuga ko ashigikiye uyu mudamu Kamala Harris. Uyu Kamala Harris akaba ari umugore wa Joe Biden usanzwe ari ku butegetsi, aho uyu Joe Biden yavuze ko we atagishoboye cyangwa se adafite ubushobozi bwo gukomeza gutekerereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akabasha kwamamaza uyu mugore we wari usanzwe ari minisitiri, dore ko yari asanzwe ari vice perezida, akavuga ko uyu nguyu ari ugomba kuba yahagarara mu matora akabasha guhatana n'uyu nguyu Donald Trump usanzwe nawe ari kwiyamamaza, kandi bigaragara ko afite abafana cyangwa se afite abamushigikiye ku ishyaka rye. Reka rero duhere ku iyi nkuru ivuga ko iyi modoka yari isanzwe ivuye i Kigali yaje kuba yakorera impanuka mu ishyamba rya Nyungwe. Iyi ngiyi yari irimo kwerekeza i Rusizi, aho yaje kubura feri ikaza kuba yakibirandura, ndetse ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zikabasha kuhita zihagoboka zigafata uyu shoferi wari usanzwe ayitwaye ndetse n'abandi bari bari kumwe, zikaba zamugejeje ku bitaro bya Gihundwe. Iyi modoka rero yaje kubura feri nyuma y'uko hari hamaze kugwa akavura, ari nako shoferi yatangaje ko yafashe feri bikanga, bikaba ari byo byateye iyi mpanuka guhita yibirandura ikaza kwisanga munsi y'umukingo, aho yaje kuba yakangirika bikomeye. Ariko ingabo za RDF zari zisanzwe zirimo kugenzura umutekano hariya mu ishyamba rya Nyungwe, dore ko haba hari umutekano uhagije, zahise zihagoboka ndetse zimuhereza ubufasha bw'ibanze, ari nako zahise zifata iya mbere mu kuba zamugeza kwa muganga. Iyi mpanuka rero biravugwa ko iyi mpanuka nta kindi cyaba cyayiteye, ko ari ikibazo cyo kuba yabuze feri. Ikanizeza abaturage, izi ngabo za RDF zikizeza abaturage ko nta kindi cyaba cyateye iyi mpanuka, nk'uko byari bitangiye guhwiswamwo bimwe na bamwe bagenda bavuga ko iyi mpanuka ishobora kuba yatewe n'inyeshyamba cyangwa se akaba ari abantu bagiye batandukanye bashobora kuba bayiteye igitero cyangwa se bayigabyeho igitero, akaba aricyo cyateye iyi mpanuka.
Reka tubabwire ko rero usanzwe akuriye gereza ya Makara ubu ngubu tayari yamaze kugera mu mazi abira, aho bivugwa ko atakibarizwa hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ari guhigwa bukware n'inzego z'umutekano. Gatanga ibyisobanuro ku bantu bagera ku 119 babashije kurasirwa muri iriya gereza, babesha ko bari bagamije gutoroka. Ibi ngibi rero byateje umwuka mubi hariya muri Kongo, aho abantu b'abaturage batuye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abanyekongo bagenda batanga ibibazo bigiye bitandukanye ngo hatangwe ibisobanuro by'ukuntu abantu bagera ku 119 baraswa bagamije gutoroka, kandi ko nta bimenyetso bibahamya ko bari bagamije gutoroka mu buryo butandukanye. Minisitiri w'Intebe rero yagerageje kuba yagera kuri iyi gereza ku munsi w'ejo, ndetse areba ibimenyetso n'ukuntu aba bantu bishwe, areba impamvu nyamukuru baba barishwe, asanga ntago bisobanutse neza ko aba bantu bose bagerageza gutoroka bakicwa umwe ku wundi, dore ko hagiye hafatwa umwe akicwa umwe ku wundi kurigeza bagejeje kuri uyu mubare bose barasiwe ku karubanda. Uyu ni generali mukuru wa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe mu biganiro yari arimo gutanga yikomye Koloneli Nanga, avuga ko uyu Nanga nubwo yiyometse ku mutwe wa M23 ariko atazabasha kugera ku gitekerezo cyo kuba yafata ubutegetsi. Ni mu gihe rero uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda usakirana n'ingabo z'igisirikare cya leta hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho benshi baha amahirwe menshi uyu mutwe wa M23 ko ufite imbaraga zikomeye, ndetse ko bigomba kurangira wafata n'umujyi wa Kinshasa, umujyi mukuru hariya rero muri Kongo. Reka tujye ku inkuru ivuga ko Ubushinwa bwatangaje ibikoresho ndetse n'intwaro karundura rwahereje hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu byakangaranije amahanga, ndetse bamwe mu basesenguzi bakavuga ko iyi ntambara itagomba kurangira nimba ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa bikomeje kugenda bishoramo amafaranga ndetse n'intwaro kugira ngo uyu mutwe urimbuke, ariko n'uyu mutwe bikagaragara ko ufite ingufu zidasanzwe ndetse n'imyitozo kabuhariwe ndetse n'ubunararibonye mu kuba warwana n'izi ngabo z'umutwe wa FDLR zifatanyijemo n'ingabo za leta ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro bigenda bifatanyamo n'iki gisirikare cya leta mu kurwanya uyu mutwe M23, dore ko ejo bundi hashize niho twumvise inkuru ivuga ko FDLR ingabo zayo zigiye guhinduka umuyonga, dore ko ingabo za Angola ndetse n'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo, abashinzwe ubutasi bukuru bahuriye hariya mu karere ka Rubavu, aho bizeye ku kuntu uyu mutwe wahita ushingurwa burundu ukavanwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubabwire, nyuma y'uko Putin arimo guhangana n'igihugu cya Ukraine, yatangaje ko nubwo yinjiriwe n'agatotsi, ikintu cyo yise agatotsi, ni ingabo za Ukraine zabashije kurenga imipaka zibasha kwinjira mu gihugu cy'Uburusiya rwihishwe, aho ziri gukomeza kugenda zica rubozo Abarusiya, ndetse zigakomeza kugenda zikora ibikorwa bigiye bitandukanye ko kugenda zisenya ibiro bito no kugenda zikaba uduce tugiye dutandukanye hariya mu Burusiya. We yavuze ko agiye gukoresha imbaraga za nucleaire mu kuba yarimbura cyangwa se yakuraho izi ngabo zose ziri hano mu gihugu cy'Uburusiya, akavuga ko izi ngabo azibikiye ndetse kandi nta n'ubwoba zimuteye, agomba kuzotsa ngo nk'intozi zihiriye mu rubingo, aho yavuze ko kandi anashigikiye uyu mugore Kamala Harris usanzwe ari umugore wa perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangaje ko rero agomba kwiyamamariza mu matora ataha, aho uyu Putin yavuze ko agomba kuba yamushyigikira
kumushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose kandi ko ari we mugore abona ukwiriye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero akibitangaza OTAN yahise itangiza inama zigiye zitandukanye, aho OTAN yavuze ko ibi ngibi biteje ubwoba cyane ko izi ngufu za nucleaire niziramuka zikoreshejwe kwa bari abasirikari ba Ukraine zigomba kuba zagira ingaruka ku bihugu bigiye bitandukanye bisanzwe bituriye n'Uburusiya, dore ko ibishashi cyangwa se ibipampara bisagutse kw'izi mbaraga nabyo biba bifite ubushobozi bwo kuba zakwangiza ibintu bigiye bitandukanye. Ibi ngibi Putin abikoze nyuma y'uko yatangiye kugenda agabwaho ibitero nawe, aho mu minsi ishize yakoze sample cyangwa se yabahaye urugero akabasha gutera imijyi zigera kuri 13 hariya muri Ukraine, akavuga ko niba akomeza kohereza ingabo hariya mu gihugu cye kagomba gukora n'ibindi bigiye bitandukanye. Jya wabagezagaho aya makuru, nitwa Sindi nkabo Fred, ndabakunda cyane. Andi makuru yo naka